Dan daripada riwayat Ahmad dan Nasa'i, idza qala al-imamu, apabila imam baca waladdallin faqulu amin. Bila tu imam kata waladdallin, mu kata amin. Tak payah tunggu imam. Jadi hadis nampak kontra. Hak tadi iza ammanal imam, bila imam amin baru amin. Hak ni pakai selalu. Kun fayakun selalu dah. Waladdallin terus, tak jangan untuk imam. Fa innal malaikata taqulu amin. Bila malaikat akan kata juga amin, wal imamu yaqulu amin, faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Jadi kalau bertepatan amin kita dengan amin malaikat, diampunkan dosa-dosa yang lepas. Maka di sini para ulama hadis telah memberi penjelasan bahawa yang jelasnya kita kena kembar waladdallin iza ammanal imam, apabila imam tu baca amin baru kita baca. Sebab anda tengok ada video pendek ke video apa dia orang sebut dak, kita tak payah tunggu imam. Sebab hadis ni kata bila kata waladdallin faqulu, menjawab lalu amin. Lah, kita hadis ni kita kena kembang dengan hadis yang pertama tadi iza ammanal imam. Yang bila imam kata waladdallin, mana di situlah tempat kita nak kata amin. Tapi jangan kata lagi sehingga imam kata. Jelas? Alhamdulillah. Ini dia belajar hadis ni, ana suka dia bawa dua riwayat gini supaya kita boleh dengar dua-dua. Dan apa kesimpulan ulama hadis dalam masalah ini? Kita kata alhamdulillah.